Sibingelela konke abagubama nomhlaba. Ngithanda ukwethula nje indabanyana encane, hhayi indaba eziningi. Okokuqala engizoza ngakho bantu bakithi, nginabantu abashiya o-wallet babo. O-wallet babo, laba abashiya o-wallet babo sebe-right. Mawuzazi washiya u-wallet wakho usu-right, uxhumane nami ubuye uzowulanda u-wallet wakho. Yonke into isi-right ngaphakathi, imali yakho isikhona, ubuye uzowulanda mhlobo wami u-wallet wakho. Kodwa into yokuqala engithanda ukuyibeka ngiyicacise kahle, ma ngabe ubuya ungifonele mhlobo wami. Kwesinye isikhathi ngiyahamba ngiyosebenzela kwezinye izindawo, ungifonele. Ma uzazi washiya u-wallet wakho, ngithi ngizowusebenza ngiwulungise, uzothatha usunemali yakho ngaphakathi, ufanele ubuye-ke uzowulanda, ungifonele noma ungi-WhatsApp-e ku-083 2066 954. Ulande u-wallet wakho, uzothola yonke into ikhona ngaphakathi. Mhlobo wami, sengizobuya-ke ngithatha u-10% wami kuwo wallet wakho. Angikwazi ukuthatha u-10% wami ungafikanga, sifanele sibalelane yonke into ekhona ngaphakathi. Ubusuthatha-ke okwakho nawe nami ngithathe okwami. Yiso isintu indlela engisebenza ngayo. So ngilala ithemba abantu nizwile. So uzwisise kahle, ungifonele mawungitshela ukuthi hhayi mina nginguzibani wakwabani, ngashiya u-wallet wami ngosuku olunje, ubuye uzolanda u-wallet wakho. Ngama-wallet angu-6 ama-wallet abantu abawashiyayo engathi ngizowalungisa, sengiwalungisile. Bese kulandela izikhwama ezikhona esezilungisiwe, esesinezinto zabanikazi. Zona-ke zingu-4. So uyafona qala ungazise ukuthi hhayi mina nginguzibani, ngashiya isikhwama sami esikanje esiluhlobo olunje. Ngikwazise ukuthi esakho sesi-right noma asikabi right. Kodwa-ke ezingu-4 sezi-right. Bahlobo bami, nginalo ithemba abantu bayazwisisa kahle. Bese kusiba khona-ke i-briefcase yemali bantu bakithi. Briefcase yemali ngizoyiveza ngibonise abantu u-briefcase odingekayo. Uma ngabe ufuna u-briefcase wemali, ukhona u-briefcase wemali. And u-briefcase wemali uma ngabe siwenza-ke wona siwenza ngo-4.5. Kulo 4.5 siyahamba thina siyothenga loyo briefcase ofunekayo, sibuye silungise ngalolu hlobo esilungisa ngalo. Ubusuzothatha u-briefcase wakho usunemali, sesithatha u-10% wethu futhi. Lokho ngikwenzela kimi lana esigodlweni. Nginalo ithemba abantu bayangizwisisa kahle. Into engidingayo ukuthi abantu bangizwisise kahle. And then bese kusiba khona-ke amafutha wemali. Amafutha wemali angu-1,000 rand. I-special sawo angu-1,000 rand amafutha wemali. Engizokusho-ke uma ngabe uwafuna amafutha emali, uyangifonela ngikutshele ukuthi kwenziwa kanjani ukuze uthole amafutha emali. Ngesekhona ngokuhlala bantu bakithi. Ingakho-ke umuntu uma esiza esigodlweni uyabhukha, akaphonge uzizela nje avele nje mazivelela. Yiyo into oyenzayo, uyabhukha, sikunikeze usuku lwakho lokufika. Noma ngabe ufuna ukuposelwa, usho ukuthi ufuna ukuposelwa. Nginalo abantu bangizwisisa kahle. Bese sikhuluma futhi bantu bakithi, imali esheshayo ikhona, i-overnight manje izoba ku-special sika-2.5. Izoba ku-special sika-2.5 okwey'nsuku ezingu-5 kuphela, okwey'nsuku ezinhlanu. Izoba ikhona i-overnight for 2.5. Especially imithi leyo izophela bese sizohamba siyolanda eminye futhi.
Bese ngisithi-ke abantu lingizwe kahle futhi into engizoyisho, kunabantu abanamaphasela esingasenawo ama-address wabo. Engathi ngizobathumela amaphasela wabo, bangithumele-ke ama-address wabo lapho kuthunyelwa khona ama-address wakaPhephu, ningithumele bantu bakithi. Umsebenzi bantu bakithi siwenza ngokuzikhandla, siwenze ngenhlonipho. Inhlonipho yiyo ehamba phambili kubani nakubani. Engikwenzayo mina umsebenzi ngiyawugcwalisisa bantu bakithi, ngiwenze ugcwaliseke, ulande izinto zakho. Uma uzilanda esigodlweni, thunyelwe uma ngabe uthunyelwa. Uma ngabe ngakuthumelanga ungikhumbuze ukuthi mkhulu, angithumelanga izinto zami ku-address elithile nelithile, ngizokuthumela izinto zakho. U-Magic Wallet lo engikhuluma ngawo bantu bakithi ungu-R2000 ukuwenza. Inkanyiso yayo ingu-R2000. Ngemva kwalokho bese sithatha-ke nathi okweshumi kwethu okungu-10% ngemva kokusebenza. Bese ngisisho futhi ukuthi zikhona nenhlanga zokuhlola abantu bakithi. Inhlanga zokuhlola zikhona, ziyehlukana-ke zona inhlanga zokuhlola. Zikhona ezika-6.5, zibuye khona ezika-8.5. Abantu nginalo ithemba ningizwisise kahle. Uma ngabe unombuzo uyabuza ukhululekile, kodwa-ke akuthandi umuntu obuza angathi uyangi-investigate ngoba efuna ukuthatha umsebenzi wami awenze wakhe. Sinikezwe izikhwama ngokwehlukana, umuntu nomuntu makayenze akunikeziwe. Nginalo ithemba abantu bayangizwisisa kahle. And then sikhona futhi isikhwama esisakhela inyanga efuna ukwelapha. Sikhona isikhwama esisakhela inyanga efuna ukwelapha. Uyasithola lapha kwaDlozikhulu. Siyakhela isikhwama, sikwakhele, sikukhandele imithi yakho ozokulapha ngayo, sikufundise futhi sikucabele ukuthi ukwazi ukungakhohlwa imithi, ukwazi nawe ukuphupha imithi, uhambe uyezigubhela. Leso sikhwama sobunyanga abantu bakithi singu-17,500. Ngiyabonga. EnguDlozikhulu okhulumayo, 0832066954. Ngibonge ithuba, ngilithanda nonke, ngithi niphile konke amagumbi amane omhlaba.